माने मते एतिकी फील होची और माने किछिटा जो पाप थिपो ए रथयात्रा मोर पाप गुडा सब धोई जाइछि किंतु आईफोन धरी बुलचुन टंकाटा नै सबुठ दाम आईफोन एडु किडनीटा बिकी भाई मो पे किनी बिकी देना बड़ भाई अछंती खाया माने तांकर चिता तांकर ही तरफ मो बार पैसा खाइ जे पैसा देखैला पाइथिला जी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जय जगन्नाथ। तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ राति पाइले कले रथ यात्रा आउ आज आम राति टे जाऊँ रथ पाखक मंदिर पाखक देखा आउ ए भाई दिज सकाल सकाल पलैं मत डाकी ना डाकिଛୁ ଆମେ ଏ ପଇସାଟା ଆମେ କେମିତି ପାଇଲୁ ए दिज मत डाकी ना मु अवश्य शोली डाकिले भी जाई नथांती ताले ए दिज पलैते से आज एने जिद्दी गली राति जावाई से दिज बाहर की आसचंती एने जीवु आम रथ पाखक এই হচ্ছে ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖ ଆମେ କେତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଥର ବୁଲିଲା ପରେ ବି ଯାଉଛି ଏ ପିଲାଟାକୁ यार अवहेଳାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖଟିବାକୁ ପଡୁଛି ଏଇ ତ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମ ମାନ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଦିଅ ଆଉ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ଜଣ ସହିତ ଗଲେ ଖାଇବାଟା କୋଉଠୁ ମିଳିବ जानच क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जानचंती बड़ भाई अछंती खाया माने तांकर चिता तांकर ही तरफ ମୋ ବାर पैसा ଖାଇ ଯେ पैसा देखैला पाइथिला जी ପିଲା ମୋ ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସୁଛି आउ ए ए भाई गुगु ये ता तो देह खराब आउ तार कोन ट्यूशन अछि बुझे तोर ट्यूशन अछि सेति में से आउ जाई परिबेनी आउ आमे सब जाउछु बुबु नाईकर कोन पढ़ा पढ़ी चलछि ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ଧର୍ମବୀର ସତ୍ୟବୀର ମୁଁ କହିଦେଲି ମାନେ ପଇସାଟା ଦେଇକି ଯିବି ନେ ଘରେ ରଖିଦେବୁ ଯା ଯା ପଳା ଟାଟା ପିଲେ आज की पार्टी इसकी तरफ से कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। क्या मजाक है भाई तो भाई मैंने एबे आसे हमें गरुड़ मुक्ति पाखे पहुंची गलु आउ देखंतु केते लाइट सारा सजा हिची सब एडे आउ भाई लाइट लाइट सब लागी केन लागु बहुत बड़े लगे दिल खुशी हो आ भाई तुमको ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଇଠି ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡି ताले चलो गोटे दिन आसी एठी सोया ତମେ ସହିତ ମୁଁ ଗାଡି ନେଇକି ମୋ ଘରକୁ ପଳଉଛି आ एबे हमें ତ ଚାଲ ସବୁ ଯିବା, ଫଟୋ ଆଉ ଫଟୋ ଚାଲ 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 ଚାରିପଟ ଟିକେ ଦେଖି ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦିଅ बुलेकी देखै दउची तापर लेट करिमु ना हम जिबु साइंस रथ रथ पाखरे अछि वीडियो करी भाई देखो भाई मैंने केते गहली आज टू गहली हेलानी आ रथ यात्रा भाबन केते गहली हिचो से काली काली केते गहली हिचो देखो କାଲି ପୁରା ଗାଡି ଛଡା ହବ गाड़ी तो छड़ा तो भाई मैंने हमें एबे आसी बळवंत पर आसी पहुंची आउ आपण माने पछवड देखि परछंती किछटा सदा माने सदळ मानव पई खायर व्यवस्था हिची आउ हम रथ यात्रा रे सब माने के खाली पेटर भी भाई सेठी देखो केते भिड़ माने बहुत सारा भिड़ होई गेलेनी पछपटे पुलिस कंट्रोल करियो आसिले एते भिड़ आउ हमें रथ बाखा बाकी पळे आसलनु आउ दूररु हमें मु जूम करी देखौ रथ को सत सच ए सब चालली वो पाखु जाइकी पूरा विजुअल देखो फुल विजुअल तो भाई मैंने मंदिर पाखे ड्रोन फोन उड़िया को उड़े हबनी किंतु मंदिर पाखे ड्रोन फोन उड़ौछन ଏତେ ଉପରେ କେମିତି ଉଡଉଛନ୍ତି କେମିତି ମାନେ ପରମିଶନଟା ମିଳୁଛି କେମିତି ନା ଆମର ତ ମିଳୁଛି ଏଇ ଡ୍ରୋନଟା ଉଡୁଛି ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଆମର ଡ୍ରୋନ ମୁଁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖଉଛି ହଁ ଡ୍ରୋନଟା ଉଡିକି ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଡରିକି ଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମେ ଭିଡିଓ କଲ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡରିକି ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲା अच्छा ठीक है तो भाई मैंने आमे आसी रथ पाखा बाकी से पहुंची गलु चलंतु आउरी अधिक माने रथ पाखु पूरा छिया फाइनली पूरा पाखरे पहुंची देखो खाली कैमरा पलटेला माने रथ देखो ରଥର ଛୁଣା तो भाई मैंने काली पे रथ तैयारी हो जाइछि आ एठी देखो गोटे छोट कुनी रथ तैयारी हिछि ହଁ ଏଇ ଭାଇ ଜଣକ ସେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ କେତେ କଣ ଭଲ ଟିକେ କହିଦିଅ तो भाई मैंने
ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇ ପାସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ପଚାରିବା କେମିତି କ'ଣ ଆଣିବେ ପାଖାପାଖି ଭାଇମାନେ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିବା ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବାର କେମିତି ମାନେ ପାସ୍ କ'ଣ ଏମିତି ଆଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ପାସ୍ ତ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଲିସ ସାର୍ କହିଲେ କି ଆମକୁ 50 ମିଟର ପଛକୁ ଯାଇକି ଉଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଆଇ ଥଟ୍ କି ଏଇଟା 50 ମିଟର ହେଇଯିବ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ୱିଦାଉଟ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଉଡ଼େଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଭଲ ସଟ୍ ବି ମିଳିପାରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ବି ମିଳିପାରିବ। ତ ଆମର ଆଶା ଏଇଆ ହେଉଛି କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକ ଟିକେ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ପାଆନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଟିକେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେମାନେ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ତ କରିପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଆମର ମୋଟିଭ୍, ସେଇଟା ହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଭାଇ ଏନେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇବେ, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏନେ ଡ୍ରୋନରେ ସଟ୍ ନେବେ ଭାଇ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ଏଠି ଏତେ ସାରା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ରାତିଟାକୁ ପୁରା ଦିନ କରିଦଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ବି ହେଇଛି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଦା ଦେଖିଲୁ, ଜଣେ ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ, ଖେଳ ମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମାନେ ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟ୍ୟୁସନ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏଇଟା ଆମର ଗୁଲୁଟା। ଭାଇ ମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମାନେ ମତେ ଏତିକି ଫିଲ୍ ହଉଛି ମୋର ମାନେ କିଛିଟା ଯୋଉ ପାପ ଥିବ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୋର ସେ ପାପ ଗୁଡା ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ଆଉ ଭାଇ ଆସିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଥରିକଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ କି ସଜା ହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପୁରା ରିଅଲରେ ପାଖରୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଫିଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍। କ୍ୟାମେରାରେ କହିବନି, ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ କିଛି କହିହଉନି, ଆଉ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ସେ ଏନ୍ଜୟଟା କିଛି ଅଲଗା। ପୁରା ଆସିଛି ପୁରା ଫିଲ୍। କ୍ୟାମେରା ତ ସବୁ କିଛି କହିହଉନି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।